wakulima Mwea. Nimeona wajumbe wamekutana kusema ati mimi nimeingilia hiyo mall. Mimi sikutaja jina yake, sikuwa naijua, wenyewe ndio wanataja. Sikujua wenyewe ndio wanataja. Sikujua ametoka jamii gani, wenyewe ndio wanataja. The guilty are afraid. Sisi hatuna shida na jamii ya Wasomali. Mtu mmoja akiiba, the community of Somali is innocent. You leaders from the Somali community, don't profile your community. Munaigiza community kwa shida ya mtu mmoja kwa nini? I have tremendous respect for the Somali community. These are honorable people, very serious and honest businessmen. Lakini wanasiasa wanataka shida ya mfanyabiashara moja kwa sababu wanachukua pesa kwake waingize kwa issue ya community. I don't think even the Americans have any problem with the community of the Somali people. But if you are one or two people wako na shida, don't drag the community into a personal problem ya mfanyabiashara. Mimi my interest ni wakulima ya Mwea, wale ambaye wamehangaishwa na huyo mfanyabiashara. Interest yangu ni wakulima wa sukari, wale wa Western ambaye analeta sukari duty free, alafu tunapata shida. Giriki adwa ito ndio ikara twenda nite mutigetekere togayokanio Mount Kenya East, Mount Kenya West, ati Kiambu ye utakirima kirima timehaka kirima ne ruriri. Yes, na mundu arenda gutugania nigetha tunine atunyagie ta mai matheru uria Moi atwikire turamuonera 18. Mutigetekire na wauga wega muno muhujia. Preparing today for tomorrow. Githurano kia mwaka uyu roka, mwaka uyu wa kwihariria na kiama gitu twake kiama na ninguka muri a DCP eyo niyo nyumba itu, mucie witu, ngo itu, mwigito witu, tondu hara twahoteirwo twathirio hiki na ngari ene twakinya roi tukirwo tume nyidari gaga ni ndabire gucuruhio na inyu ambiria mukero mwege atia mumerie riu ni turohegire turathondeka ngari itu logu buku twi nayo dereva ya injini iracina muhu kati njega. Yes, na tutikehingica ringi gutire mundu tugathura Kenya na kiama giake, tulikoragwo na gitu katiguo. Yes, eu ni ri ndirageria gutetera nyumba eno itu tigene wa muhia na metho marandeithia ri ndi nyiki ko ndina andu igana rimwe ri nyumba eno itu ni hutio ni mundu ndamuhoya mundeithie munyongerere thigari cia kugitira ruriri rutikarinwo ni mundu uyu ni mukundeithia. Yes, governor badilisha na kutakia mema, lakini kuambia ukweli, kama hutakuja na DCP utakunywa maji asubuhi katiguo. Kwanza nyine ningoka kumunyuithia mai na ndikwenda muhurane na sisi na aria angi muruta mundu uyu ucio tumunengere tigiti. MP staguo kila pahali, MP acio maito account na MP acio maceraga na Ruto maramuriria atiriri wendo kamakio ni andu a Nyandarua no mbeca mendaga na mboco na mucere tuharirie mbeca cia kuigana ni tukarehe iti matimui wega ni tukwihariria wega andu aitu ni tukwihariria na kairitu kau gagwitwo akirumba mukahoere kamuthigari kega muno ka ruriri kati kega ndiraga twarite America muthenya ungi kageretie guthiga kaigwo marua mathi mona ne keru ne kairitu kanini makauga gathie ne gakuhigio ni muthungu kati gucoka githie gira thungu githie ngimera akari ona kangithio ona kone muthungu uriku gatikiuma Kenya ni uria kendete ruriri koguo ni gaguthie na gaco tugithie nako na tugicoka na ni tuguthie nako riu kuria kwa Ngeretha na ni ngumera makahe visa ne gagucoka ira gakiumagara gakirigwo ni riwa ria ruraya gagicoka kairetu gaka ni kendete ruriri no ndikwenda mugathure ati gathurwo guku muthure andu aya angi ni ngukabangira uria gaguikara ndikabangire ni kega kati kega
ni gatha ya ruriri na ni kairetu kanini kairetu gaka ga twakirumba hakiri ciako ni nyingi gukira cia heci mwana maceraga na cio thiringa ni iru na ni kairetu kanini kararugama na ruriri ni karamenya horo wa ruriri wakirumba Ngai akurathime na gwika wega maundu maku makahitana ndi thabari aigua wakirumba maundu maku makahitana ndi bafu na ndingikaigua ni marahitana ngaumba na thabuni kaurira ikairetu kauruhi. This is wonderful. I am a very proud leader of Wamuhia, Wakirumba, Meru, and these MCs. Gavana tutingi mwerarie muno. Yako gucirio kabairo. Katiguo. No kaida gakinya ri. Ndina regecoka mucii. Okahora tutikwenda kigucirio kabairo. Tondu no turakemenya ore mundu yareka na magavana ni aramatindika muno. Amatindika muno. Nie ni ndakena muno, thengio muno. Njiguire Bishop ukiuga ati ni ngoragwo ndi very active uriga gukomaga ri. Ndikomaga. Higaga rimwe riria ringi rio ni tatoshi. Ndingiaga kwirutaniria ri, uguo ndirutanagiria nyombe ri ndikuninwo. Ndikuninwo. Ni ndingikoma. Mundu ni agutunina ni atubagire maundu moru. Na koguo nie ndi ritho na ndigukoma. Na inyuĩ mandu a Nyandarua munyongerere andu githurano gikiroka tondu ndina andu anini ni mukunyongerera pio munyongerere andu nigetha tuhote kugitira nyumba ino itu ndikone uru uguo nie ndakena muno ndina ngero yakwa haha ire ndugagira ni mumiugi oka ni muwe kaire tugaka ni muwe kaire tugaka onani muno no ndageretie we kandi ageretie akona ko itana ko yakagiathire base gatingi hairo passport kagia uruno ta wakirumba kero gatigucoka niko kandugagira na kuhoera na kundithithia na kunjiga wega gatikigeragia na nikarutite wira mwega muno wa boy child ikiheraganio ni kasongo no ni tugucoka kwi Ngai ahinda iki ni tugucoka thirikari ni tuguthondeka nyina Gachagua ni agucoka wira uria ararutaga wa kuhonokia ciana cia kahii athie na mbere katiguo ni mugututeithĩrĩria tucoke ni mugokira tene ni mugokira tene ithito wakimugeithie muigue uria akiaragia kandi mutige guko ikarage guko ati o ndikamutige o tuthie na Kenya ni mundu wa kundugira haya ni muri uka wa Munyoro ni muri uka mugoka ri ati ndamwita mukarehwo nu ati wa Muhia ni mugoka nyina Gachagua andu aya ndukimerekani ukumakaribisha no kimageithie ucoke nigetha tugithie. Asante.